ker smo mi dva primer, ste vi tudi primer, prav? Ale, roke gor! V našem mestu se je tudi enkrat na hitro so sestave. Sindikat so rekli, šefe, prosimo, ne ga sladko kilo plešejo, pa mer bod moramo znati na vodu. Ure, šest vrme in gleda plušne punce, cel večer, kako me v ritmu zivajo. In več pokažejo, ko skrivajo, ne moramo tam prepriči. Res ni mi in cel večer sam dobro, vodo mi in nič študente vrste. Uroko žaki znala, pa ne ziva, ne rama, ne rama, ne ziva, ne rama, 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 še stara mama, malo me preko, malo nazaj, ki sak vesala. Malo me preko, malo nazaj, ki sak vesala. Malo me preko, malo nazaj, ki sak vesala. Malo me preko, malo nazaj, nazaj. Pači, I gremo i dva, i tri, i šest, i še naprej. A to ni bilo to krušten, kot je zdaj. O našem mestu se je spet enkrat, na hitro so stave. Sindikat so rekli, šefe, prosimo, vega strah. Kako pa je tebi ime, konec koncev? Tina. Kako? Tina. Tina. En aplauz za Tino. Tina nam bo sedaj v literarnem nokturnu zapela sledečo pesmico. Izvoli. Mali zvonček se je zbudil, očke trudne je pomil. Brat, sem jo že pozabila,